Aprangsi pini Ladakh nangletum Bukajan subdivision Aparman Karbi Anglong digital news forum mate ke DNF pen ke sengpon laso committee ising tang kring pen a committee litum dak thek ponlong lo non isia kache change doji pusinili pini a committee long thek ponlong athe media abitung tum angbong malom apor pen apor pinang anna lampen alangli tum bhanta lasukai tek lasonda do ofisita lahaida dalam gali pini bangke isi constructive hormu bang theklong lo lapen media Karbi Anglong media la ansose paprang pon popo bang nili full hob do atheke mane nilitum ese public pen nilitum media long alam bang ki pudunji athai besita ese public pen nilitum ke theklong pini Bukajan LA Farman jitu media digital forum ke sengpon bangke ingtang kring ilitum prabjin ben ilitum thekpon long pol lapen ke kaprek jitu media ka kachikrong kaprek tumta do tum hantani li choning ri bang ka nangli tumta un pulote la so digital platform mane digital media ka solai tum an bang ke che contact dun ra central committee dum pen che contact dun ra la so a platform long le do noi pusinili bang ke choning ri ji lapen ke ऐसे public nilitum bang pini nilitum hana nang hang lo nilita ऐसे social workers nang chitong lo ningarong piklo laso nang ka witness dun long bang ke lasi non isi Karbi Anglong ki duk de porhut Karbi Anglong isi khai ko so direction se ke dam nei mala so a direction a ting ke dam thek the porhut Karbi Anglong long song ko anne che thak khai do pharo so se a song do lason Karbi khai ko putong ba phrang do nai ne pa por ke mang hu mang rama por ho bang ke media tumsi nangle tum Karbi Anglong digital news forum tumsi Karbi khai bhanta me japon po nangli tum se tame media claim nei pukali nangli tum stam nangli methang media ethics maintain pen nangli tum homogro Karbi Anglong phan la ansu se ke paklari long si nangli tum accredit bang do po posi nili bang ning the pensi nilam the bang রিপিকলো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি যিটো বুকাজানত ডিজিটেল নিউজ ফৰ্ম গঠন হৈছে তাক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ পিছপৰা কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাখনত যি অনীতি দুৰ্নীতি হৈ আছে এই সংবাদ মাধ্যমে ডিজিটেলৰ জৰিয়তে অসমবাসীক বা ভাৰতবাসীৰ মাজত তেওঁলোকে অসম কাৰ্বি আংলঙৰ যি অনাগ্ৰহ যি কাৰ্বি আংলঙৰ যিবোৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত যিবোৰ সমস্যাই জৰ্জৰিত হৈছে সেই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো এই মাধ্যম শক্তিশালী আৰু হৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ কণ্ঠ হৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওক তাৰে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নামটো চেনেল পান কাৰ্ডম বাজিয়ানো পিনি ডাকলা হৰিজান IBA long PWIBA long nangtum Karbi Anglong digital news forum labangso Bukajan LA long isi a committee akimi kidang pon labangso long diltum Karbi lo charia song madan kesi pen ning sampik lo athi nangtum labangso Bukajan LA long sami Ladakh akinang sot nai ke kai ke tami la media tum hello ase media tum nona bangke nangtum dak media do atom phan komani leader satum yang si langplodo langrem do pusami nang tum isi asong pe nang tum kachi song ji aja kong sami to po lapen aku nang tum labangso dus forum phan labangso along kido to phanan ke kai ke tami nang tum sep sidolo mandang de kibang jilang sami labangso Karbi Anglong de digital forum bangke aja kong thebon bom si lapen labangso long si kado kawi anu sinyal tum tami aku nang cerap man situ dun bobo si ning thelo lapen aku ning garong piklo lapen arnam hirom jumi tami hapidun lo